Home Minister Puke Sabdang Chuan Champhai Zote Khorama Industrial Training Institute building chu alwa mek tu ral tlan te omna tur camp pe fel vele Hmanpui ngal ani angati voina apian de selen na Champhai Zote Khua in an kumza somni pangatlin Lawmna pui ber Zote community hola anne Hmanpui na Puke Sabdang chuan thu soin Zote Khorama Industrial Training Institute building chatak mai sarkarin alo satwa tuna hian kan unaw ral tlanten relief camp atan an hmangmeka Champhai sub headquarters waime in relief camp tur mundanga anboi pui mek pe fel ani vele ITI hi Hmanpui ngal ani angatia lesde minister pulal ngilava marpo asoi pui to thule Champhai chalaiten thiam thil anzir chuan Hmanpui mole eizonna kongko mutu ani thwai abe sei thua soi Puke Sabdang hi Champhai Zote Khua atanga minister masaber ani awangina pualin choi moina lungphun siamania he lungphun hi Champhai DC PVL remliana na honga Champhai Zote Khua kumza somhi pangatlin Lawmna lungphun Home Minister hian hongin Zote kumza somhi pangatlin Lawmna souvenir sikpui ti chu atlang zarbok Champhai North Bial to MLA Engineer H Ginzalalale Home Minister ten organizing committee ten hena kumza somhi pangatlin Lawmpui na Champhai an hlan bokani Champhai Zote in an Khua kumza somni pangatlin na voina an lom chu Home Minister Puke Sabdang an Hmanpui Zote community hola an Khua kumza somni pangatlin Lawmna a hian Home Minister Puke Sabdang a chuan apian le seilen na Khua in kumza somni pangamel an hmuta chu alom tak zeti asoya aphak tok toka ram aveve na atanga MLA candidate ani ilaya a khochuak ten du saktaka ma an lak pui thin chu alom thu asoi zirna konga te nitin ezon na konga te infiam na ate ma anson theinan ZPM kai shwai sarkar chuan ma alazela sarkar malak na ti hlotlin puile chorna sakhwa ni zel turin atsa ani UDNPA minister ni Puke Sabdang chuan Zote Khorama Industrial Training Institute building thatak mai sarkar in alo sakto tunaral tlan ten an lo amek tu Champhai sub headquarters YMA in an inson na tur mundang ape fel vele Hmanpui ngal ani dona hemi chungchang hiles de minister pulal nging lawang marpo asoi pui to a Champhai thalai ten thiam thil anzir chwa na Hmanpui mole ezon na kongko mutu ani thuai abe sei thu asoi Champhai Zote hian Puke Sabdang hi an Khua atanga minister masaberani awanga apwala choi moina lungan phun chu Champhai borsap UVL remliana na honga Champhai Zote Khua kumza somni pangatlin Lawmna lungphun chu Home Minister hian hongin Jubilee puala souvenir buat sai sikpui ti atlang zara Champhai North Bial to MLA pu H Ginzalalale Home Minister ten kumza somnga tin Lawmpui na sumfai an hlanani